Don't bet straight you want to arena kunya na bapala sis okay maybe no na ora bapala kapa go ntse re arto bitse pa kwa geno la ra bereka so ntse to gele mero ka latellane le wena jwanong gore botsa gore wena botlo ya geno se le bana bona bana e o phone na sang ra o phone okay ona le na ka ngwe le mo o tsamaile se le bana 26 kani 26 December. Ukhambe nini mhloko? But 26 December. 26 December until this time bana wa o shogore ba jang o tshwere karata bana o dirang ka. Tšhelete gona but then bana ba ja eng tšhelete wena o itshwere mo yang gona. How about bana? Wena o chess girl o busy o itirela maithate o dirile bana gore ba tlo sokotsa ko wena mo paseng mo. Ona no re tlhalifile. Wa dumela ntwe direng o rong. Ke khopela go botsa question e one bana ba dirileng o ba diretse boma o kokwa gago number 1 kokwa ga bone ba re mo mahlong number 1 o shele o nana gore koko ba hlapisa ka bana wa tse gore bana ba jang ba ya jwang sekolong or bana ba tsena sekolo bana enga ona bana ba itune bana enga bene mnyanga 2 na 3 o mo na 3 mo na 2 o mo na 2 so you decided to give your life mo strating ona le bana and what's like we don't give a shit about when so o tshwere karata bana o busy o tletla ka ona re tšhelete e gona wena bo latle dilo tša gago ka mo have you ever thought about your children o bana ga nne mo o bana ga nne mo ke a botšiša is this a life o nke bere sa tla bo tlo itse baneng gore ntho e dirang e rong why bo emetse gore o latiwe bo emetse ning ka botšiša ning o nyaka gore direng ka wena karabo ke a botšiša nyaka gore direng ka wena o na le ditokelo tša gago tša gore o gopotse bana ke a go botšiša do you know the love of children Ngicabanga ngamahabi ngikhuluma ngamahabi ngapha umuntu uhlezi nana ngisakhuluma ngamahabi go prepare ka botso kare ke bona o kare you are for sale you are selling something I don't know o dira ntloko batheni ngayikhapha ekhabo bathi uyathengisa akahlala ekhabo uphila khamba tshentshele inkolo right through and then bathi last bambonile ulele ngenzasi check up balance ya bana ba gago go fela o check up balance ba so wena go tshwere tšhelete o ditse ka yona bana ba ja eng that's the question wena o re tšhelete e gona but bana ba e kry a e fihle go bona gore bana ba ja eng you don't care when as long as o enwa jwala go thabile you are fine o nyaka gore ba go tšhele bana ba ba go social work o ba nyakene buzu uqinile ukhuluma nabantwana baba unokhuluma nobaba labantwana bathi last ufikile lapha wathuka ugogo loya usesakhe ola ngwana moane jwang tšhelete ke ba go patetseng yona for mmereko wa gago 700 rand o patetse ke provision man re a bona gore nna re bolela ka tšhelete e tswang ko sasa straight kae o e feditse gape e ba go patetseng no o se ka re botsa ka di-700 rand tse ba go patetseng for mmereko o dirileng a ke re o berekile wa bereko mmerekong wa gona no wa bereka because you are selling yourself I banyane le di-shadi flong wa tseba no you are for safe because even your parents you can see even on your back or this woman she's just around roaming around you are in business now we don't care about you we care about children no awone taba le bana ba gago asikhambe somdropa lapha lo somtonora are wena re go trapa wena